bir ülke kaçı görüyor hangi postlara. Orkıllarga bir video kaçı görüyor da. Bari tarafta. Hep o kutu gemiye bir heki bilin bu kağa tüve kaçısını verirler. Onu ülkeme kaçılarlar. Tüvette. Hılgı poğaman, toğa bu hılgı kıramban tüvete tavunka biyeti hıllar tilestirici tüvette. Ütüyor eme gam tutara kaçı evi toğut pulu cennetin bu heki tüvete. Kooperativный система, кооперативка киляем вопросов. Кооперативки киляем это, конечно, на проблема. Бах, Джон, чане кие, кета хаките кета ханала бу, нахи кие бу бутра, кооперативки киеман бу хилким хатак булу итеди. Бу кооператив туара болдана хилким оноран халды дем вопрос. Ол кунамараты бие юхебилуке боланс кооператив тапит, онтон алтыда бу Hılgı kooperatibe, onlardan anahtar. Ondan bir şeydi ki Batlı kooperatibe, bu Batlı kooperatibe bilgi granıktan kooperatifke biyetike, diğerindeki bir baranlar teknikal tatbikti üst kooperatifke, arkadaşlar takipten bu uzasıftan kömür bolar, onda bu teknikallar bugünler otanları, bu başlıklara, hılgıtlara otan diğerleri bu kömür bolar. O zaman bilgi durumuna bir cahane ki biyete kırılır. Kooperatif bu patah atın kooperatifdeki oto Batlı kooperatif bu kooperatif biyete kırılır. İti bu polis teorik yüzündeki paraları üreticilerde İti hareket eder. Kendi yıllarda bu tehasını tüyör kooperatif tüyör üye spesiyistler bu koluna eti kooperatif çünkü hayta bakıyor. Bir yerde iki birinci yıllarda bu ansız kaderi Asya'ya üye gibi bulaklarına bu kendi altta halka hette halka o Asya'da tokat kooperatif tüyör. Tırıncanan kooperatif bir haka Asya'ya suruyor. Canım kadarını arka tokat kiye tüyör. Yine o konu bir bakatım. Так, налог попробовал. Налог мне мана проблем того, Сирия это батарея. Сирия это у кооператив ми кооператив туган. Кооператив персилана налога пахнет. Это тоже. Олим балата биемен тем премиум которым юем juga билигит налог тюр. Нехеле налогу не махар. Бататра. Олим балата деньгатна навалда. Квадратна. Onun balata билигит дине налог Tüheritin bütün депутаттық киздер тұрабыт, оны үкіметтегі нұлдар, нан тiri бірген. Hep de antiyim balana bile 100 galak, 200 galak kooperatif odaklık yaptılar bolağına, bu noluğa kıram olur. Açığında bu oğan kayıstılar, oğan sitler olmuştukları. Ona soğuk bakılar. Üppe 30 kilometre tehlikeli otuğun bağıran kınaman soğun soğuk. Oğlumna bildiğini bu Буквально бухайнга правительство нега уже протоколдан тұрабыт. Бұл болу орамға өзі асақсы көрінде демесі қосында жауар тұрыр. Онаттан бұл институт, институт, бұл, например, бұл Василий Папалыш, тікі бар боларын бұғытынан институт оңлықана үшебай париған бұда, Папалыш, париегі өкітер кеге, бұл ғыты бір мұныстар еттері, оғылыр үйретер институт болын бұл нашы бұда. Он его переработка тюгар, сбыт тюгар. Конечно, сбытка я пять. Например, я люблю болтать и типа антат и гербовать. А ты го вансо. Да? Вот что есть сбыт хотя он делает. Он тот туяром ба. Туяра bedin отон Краснодарка по-моему да. Бири юрга туяхта туар партия саналды. Тиз партия. Олох катана күчейтен етер. Бидин хайхан турапта. Мехе бимиз бейте onu bu bahas berhajjuta, onu tu kini kesetar jauh tiba puluh gram rata. Onu mihata nabar tempo waslinan tu kelgena batun tu hata harap apa na batun tu na berinat. Onu mana tu jadi jika eternen koljun, ya koljun bolu tu aksinya dari kerja, bola jasna kapital, guzasna kapital tu bolu. Urgulaga Diyekser indin bu arada batta. Onun tabi hanavar mimana yapın ada ulus örgütten bir ne bileyim bir asisiyasi terbimpit mimana o aksiyonine babaka asisiyasinden kaybettiğin proje aspak otur. O zaman ulustan bir asisiyasiyle bu hılgıhta paranı tüysen bu doğa aksiyonerde kireleri biter olar. Doğa hoş buladı diyeyim. Bu asisiyasitten ulus örgütten bir garanti var bulan kurduk.
Onu kötüden bu garantiyalak terite var bu. O gün ama üçüncü görüntü kanada Leonid Gaz eterinden bir uluhan toqa ırına kataksadır mikrobinden onda baratası kayınca onun eti üçüye epitin garasına atılan üçüye zbıdı kaca. O gün ama tükenirse kozastıva aksiyalak bulakana takahın balık topusuğa mineti olursa mikrobin olursa ağız uluslar diye. O kurdur bilgi bu uluslarından işte asisiyasi terin kitap bilina ola da hüppi kas uluslar hüppilis 31 ulus 31 ulus diyete oldu bu aksiyenin sekreter hep topluluğun üçüncüde bölümüne ile asisiyerden bölümüne o çoğunda doğru kamsahan taksiyete dediğin kayın onun bu kakayısı olan kitapına bu ne bakıyor oldu hatta bir upravleniyaga onu kitapları bu bakalır onun tipe programı Kerja ada tagin utak apun, tapi parto utak apun pulang mana itu tidak. Orang kita minimnya sudah dikenjen gitu. Terima kasih biar ini. Kasih. Sir, toy tekne sılgın otun yurdani diller olduğu konuda ohum bırhının, ahılığın ohum bırhının meçirenden olar. İnce kanan bollağına bu meçilen otun ünlülükten tutulukta törüyor kulağımı sılgıvı taksanan behene onu bollağına umuyor hem bu kendiki diye muhabbatan bu hayatta bu törüyor bu 6-11 ben hep Respublika'nın ortağı hıpara onu bollağına bu sılgıvı bollağına bu derevnak terfeder kendiki John bir çağına gibi kalanlar o posteresten kalanlar Osmanlı mitinlikçi var aldı bu tepte. Onun çağına kehinin bollarına kaytak tanemi köyleri nemeye göre ama anın duran sir tepsette aldı. Anadolu'na federalinin sokultak aldı da bu örtüğünün hüküman demek. Onun Osmanlı bir hıgıydı diye bir sürün vapuruz bu seri Tabatoğan'ın genelde. İçinde iti girer. Ondan bulanlar ne duran bu hılgıhıtlar bu tepte, hılgıhıtlar da bırakan yollar hepsi. Bilinten sibersen hılgıhıt, eder hılgıhıtlar hılgı itahinden ilerikten ahanlarıktan sürdü buta hatta bağa bu olmaz. O bilinten emeği heveste akıllı. Değişçi varanın bir yakınlar, hepte sahara kaldıklarına ömeğinin varlıkları okuduk. Onun bu kadroyu ve prosemi bir bakan top olur. Bu edetin hayınlarıyla bir bakan problemler yok. Bir problemleri perişseydik yaptı. Ondan bulduğuna bu törü yok popuru hatta. Büyükün edaksanın elden Rugge etin o hudun elbette hatta. Ondan bulduğuna birinci yakın olduktan bulduğuna bu yolu bu kapatın tuttu. Ondan bu aktivite yaptı omurdan. Bu manır takvimlere bir hediye o hayat yaptığını söylüyor. Anadolu bulduğuna bir de ediller kolobora diyorlar seniyeri var diyeyim bu prostarıga kullanana kolobora kaydaktanı bu doktak kullanana kömüskeller kullanana kullanaktak kullanana iti bu pros bastan bu manı yürüdü kanadı manı yürüdüm bu kanadı gelin bir büyük bu pros bu dihiller ana bu batarı diyen hatta sığına ürdük et sığınıdır gülün uvahatin sığınıdır ürdük oldu tabi takına bir de barada beyvelerde sivastaklar hep. Bu sirgitten törüyon sivastak, bu ötüğünlükten törüyon sivastak, ondan ulan etin aksanak ayak koluna da sığının ülke anadır. Anadolu'nun bir ötüğütten iti anne kesin ötüğütten bulana batarı bu kuru hamiye göre kanıttı. Tabi takınattan öyle bir Respublika bu tasatütten de kirel edemeye kanıtı cepçiki bulayı. Ne kadar bu batarı bu kuru iti bir tövürün yok olar. Problemalar. Onu kayda baharar diyelim bulanar. Baca mana gibi tutan juga baik. Jadi apa deh, Büyük kıyım baharlı var. Bu bulunan ne? Bu juga pati ki kıyım bahar. Onu teniyen olur bu pula bahar apa? Tak. İtemi hılgıt soğukten bu
Anna doğta bölümler repetir hepte. Anı Ederjon bu korattan üleri takallara da usluk böyle olacak. Onu kamnasnada hepte. Anı duran onun olduğu ki olur uslu evden nada inti itinde hepte. Anı duran ben onu kendine diyeyim. Şiir Törüyor poporo kaya. Doktor be. Ana duran bu eti hepte. Bu teritelerge havulak teritelerge basarı tuğunan bir uğusiyenen baharlar kostar etileri de küske ruhuyla nadı bulmağı. Onu bulana bir hette bu muncaka etet bir kamayuruna. Anı bu öttüğün bulunup da federalne hukukun takkan kalbıtına sivesten bu bir tümen mitigar deputatlar mitigar uluğanlık bu protokolları hem bu doyta bu Gozduma mıdır bir eski hilafet güvenemdir. O yönler bu dünyaya henderek de oldu falan kıldan kalınca batıkları gıtarı atın o deputatların gıtarı dünyaya henderek cevapları bağlı baharatların söyledi bu ana olik kardiyer bollağına örttüğünü bu batın boğultu bir hepten bu bata kadar hepte. Gıdan deriyeni ürder bollağına epeytine ben kulvarı uğuz pahalılar bunu hele pahalı boğulduğundan şöyle deriyeni ürder bollağına örttüğünün dörtak yani kuluklar bağlar niye boğulacak. Sirnoloğun, böyle sirnoloğu bollağına emeğe uğuz eğinen baharılar dörtak Dem bolar sirnoloğu mevcut baharında nadı bollağına yani çağına hıldıları bu bu subsidiyle bana yediğinde çağ var bu da hıldılar değil. Evet yatak mı? Beton ceketli. Evet, Bir grup ne dedi? o da bilgin bir isteyince cennet. Doktor be, soyduğu da bir Rus'ta da bir görüyor ki dediler hep de. Ona hılgı olanı bir isteyince hep de muhaydaydı bu da. Tabii bu diyor kursu kuru kardeşler vallahi. Oli hem bulana even bir cennet. Bir beton çalmaya bir kadar da okutsanız. Tuluma o. Ne bitti? Diye bitten bir tekini Ya ya. de terken tılım ova diye da ana bu tuğakten durursalar hep de bu kodu uluslar bollağına bu emniyet uspa durursalar bunu elbette bir kanalın iller hep de 15 degince diyeyim canların 15 degince diye dallar hep de şimdi mi? Hep de onda bollağına duran bu bu sana teknolojileri kelere diye ama hep bedeller Daha mı hep daha? Olak trivanyete bu. bu zıpıstırıya karayınca onun mantık ürünleri kelere hatta bu kadar götüre çekecek bu. Bir ben ne bir araba Ama nadılar yolları. Biti kurduk. Gel misin? Yarata tubar problemaları eterin ettiğimiz kanan baran kayda baharların eter çepçikte bu dostlar hep ama ettimik diye kolabora bu o tabii kanların ne yüz hasta oldu diye hatta bu demekte tuğ var diye demekte tabii de peta medeni kim ispet okudu heceretinde biri sadece bozucu muhtemelen общественные yine de var. İste. Ha? Слушание. Общественные tümsü bile istihare diyen bu durumda bir de bu. Urut tutu barete, urut bir hem bu şöyle bu tuğakten programının ürünlerinde hepte. Onu bu hızlı diye bir orada bir programını kileri haber edeceğim. O çünkü o prosesle baktım onu bu haritin onunla kilerince öyle yapıyor. Etnik. Тут акционирование академии. Akseniyirvanya bulana bilmedim de an bastan bu manlı filan bu ki üleni hicab canlar kolobutları var hep bulura kooperasiyede hem varan to kıllar bulan to hatamlar tovani ben to bulacak to kıllar varınca komundarar
Bugün bu tepseti takıp daha burada ama hep de Lenin Kılavuz kendi uruklatı bu hep hepsi. Ya okuma temin ekonomist bu bataklık ama budur budur. Akıllı topuydu baratın ne çepçikte o kokros bulla bu diye topuydu. Ondan sonra şuna bulalım bu. Tabii şuna bulalım bu da. Ben sarbakteri dedim. Bu sarbakteri. Naha kuttanır bikin. Bu kutanı o da. Çünkü bugün kadar bir yere uyma. Ola kutanmakın hep de. Ben sarbakteri bu hep de. Barata bu kuru kokul edet ettin. Uçuyorda kutlayan da. O da hep de. Onu kanlara. Çino içinde iyi var da. Ona kanlara. Ha güzel. Bu birime uluskadu kanladı da borogalan duruyor vardı hep de. Borogalan nahana var. O havalarında diyenge mihan yapıyor Respublika gene arazılarlar havalar. Rotulayken tuğada uçurlar. Yönetebilirler. Artur yanlış. O temin turosu bu demite. Hüdbe hıpolları he turosu hüdbe bollar hep de. O edergede bu lafın betiyu oramiyen, du bursanı oramiyen, du yine ilerip emi var hep de. O ederge hıpgıbıdıgar tüyünçağız mı hap verirler o çalarga. Ondan bir diğer bursa bu diye betisi fabrika bursa bir var. İkken arttı içine bir. Kayda hadın neydi? Bilgin ültenemi yetti bitti. Betisi fabrika bursa bir dörtte içine verirler mi? Hıpgıbıdıgar besti içine verirler. Onu hem tut hübbeti içine verir kalalıydı. Bir yere. O atamadı. Madaşına bu ya. Onu şu Türkiye Çin'in içine bir şey kalmış takip olmuyor. O ne bileyim. Ona bu акционерное общество терелите механепар акционерин тон onlar Россия башырда намарата hükümete batıda. Ama ne miharakta hoşgörü tabii. Aksiyonlardan maramı dolu aksiyon kanlı oralara paket aksiyon kanlı atılan yerlere böyle bak. O çok hükümete de hokiyete de hokalı. Onun şeydik, nehlekli şeydik yönetem var. Nehleklerinden hılgılar. Orap nehlek hılgıda yap olur. Hep de süyüden bak olur. Orap nehlek hılgıdan da süyüden yap olur. Nınak bolluğun hüküm oldu hep de. Öyle haka hılgıda cemmi tutun brand cem olur ya hılgıda. Bu hatta hiyelitten tuğu varır orap olur. Kudurguttan narahane dey bir onlar. Того адамда это ол dünyada ana tis протест olmak dem olur da. Ana ettim. Ondan baratın tuğada karatın tuğ puannak buluydu şöyle bulay. O kadar maramut biri bu уже sen Saharanlar jon edergedli diye ülehit hılgılar gil takıbat diyen jonlar kanatır da bilgi hılgıt bolaydılar ki. Yine de. Hakikaten dünden yakınada. Doğru da kına eder içip daha bir olur bu sektör bir tane takar perspektifi o. Eder gedli ciheger doktor kayda da. Eder gedli. O barda onun iletme, onun rusklama, barda kompüter, barda telefon. Yevonda diye sana teknolojinin tutun da bu var takrettirdi. Drone in tartak internet in bartavaz. Onu eder gibi o süslü içen nasıl bulakana. Bakın gitti de hem de takatır. Hepti. Onlar çığla terahini yer kullar. Bu parta terahini yer. Hepti. Mantan da duran cahil yaptır var. Hepti. Onu hıgınet bede bitten mihan efortu sikten hamay tutuldu. Eder gibi o tünümünden köre doğru hıgınet bollakına naha hayduada oldu dereveye. İstiklal paketinin gören olan cahil. Mesledige hem bir bulurga bölgeler belirtece ettivit diye grupa kastettivit. Bulur onlar o hıkkı da konjuktur etenler diye. Bölgeler be, eheler be, ağalar be, görengeller tarafı. Banlık biyelerden onu bulur ubahanan başı şeyinle verirler. Sokos kenitten ki ubahanan sih bulur. Onu ne ciddi arahanı o da pidi arahan çepçiki diye haber bilin Habu hep kıllıkta. Baratın Tinge hediger baytardan im baram ite yedehalanlar. Jonan barada haytan niye yapıyorlar? Oturuyor. Uvahaları da tinge halke didiri debekke martisi bir buğa. Edergel daytar kurdu tuata vardı gibi. Onu buğa. Utata kutna. Jonan dikdik. Onu bu ettahin hamaynada. Onu baratın baba eskiler bilin tiyara ol bihekar bu batak tiyara baradigar derevlerge öt jenten ola kurtanar bu.
от деді, бағар тұр деген болар. Ütте. Тоғы деді қамин түге дәргені амманы кеттігі сәбіт біге аммалар өтті оны өтті өттілер өтті. Планомерді де болу ғадан баран бияттына алар тоқты бұланда от тәділер де. Олма. Бұрылу тұрар. Онты бігінлер атылары бағыт. Ағаяр 30 километр. Онда өтті өтті харазы өттақылы тұрар еді. Бұл қанна өтті өтті. Деревінеттің о әтті километр тәрге бұро тарысты еді. Ола спутникінен көрелер олар оны жа. Onu glava hüvendiyeni yeter vallahi. Tabii gittiğimiz doktora cevapçı var. Annem da takvada ровно okanitten уже сигирен hatta geçiyor ki ama. Onu bir öyle ötte kaldı. Onu ötte evet bu kadar da bu onca bir divi de kadar heyecan hep ya. Sonra ötte evet rastlama pula diğerlerin idi tuğun barata da hayta durur vallahi. Sözün hayta ahıgay kılın söylün kovalan diye kızı barata. Hep barata ondan зависимая tutulukta. Он дәргәле дирак та кырканада кылга. Кылгы местедин булланы нотур. Карадыттан идан саататына уадытта. Оннан хамай калка бихеха бөрө. Бөрөбүт. Колобрабу чуга зәкин ул истиклапакет неме көрөтөктөн барикка тактак мендирулга. Бие жөдө тактак мендир. Ол кин әйттен иппат. Düğün kiren anahtas bir haysto был odutça hılgını kediler. Bu harar takıda daha galanlar hayırlar hep ya. Düğün. Ona ya hatta berenice dahil. Mineraliden kayanlar. Canım Türklerden takadimde kim bir tuğ ederken oldu seritten olduktan ötten ondan batarya meyhanek var hılgı periyoddan arıtçıl, batar arıtçıl, ağayak arıtçıl tapılaçı. Onunla biliyorlar, ilinenler emiye aranaydan yüzgü. Так, тема встал. Степан Ильич. Степан Ильич все. Yeni canlı da. Дурак болорун бүгүн участниктер. Мен, чтобы мысль до вас довести, буду говорить на русском. Надеюсь, что вы поймете, да? И спасибо всем, что сегодня организаторам, которые дали нам возможность друг другу высказаться. Я считаю, что даже сегодняшнее общение – это движение к развитию, да? Наш вопрос был значимость якутской лошади в развитии социально-экономического развития республики, да? Мы все участники исполнения двух нормативных документов. Это указ президента Российской Федерации это по продовольственной безопасности и указ главы нашей республики Сен-Сергей, чтобы в определенном году, я не помню, в 25-26 у нас производство собственного мяса должно дойти 60% внутри потребностей республиканского потребления, да? И мы сегодня попытаемся систематизировать производство, переработка и сбыт. Когда говорим производство, самый главный вопрос это кормовая база. Это сенокосоугодие. Здесь можно развить очень много вопросов, как раз по земельным отношениям, сельхозугодий, да. Не секрет, даже я занимаюсь выращиванием определенных голов молодняка крупнорогатского тонокорм, да. В Актемском УГУСе негде пасти своих бычков. Проблема номер один. Нету пастбищ. Еще проблема вторая – это отсутствие кормовой базы, то есть сенокосоугодий тоже нет. Оно сегодня у частных лиц, сегодня тоже об этом много говорили. Поэтому, когда говорим производство, это кормовая база. И мы с радостью сегодня слышим, что вот наш населенный пункт вошло в территорию развития, где будет строиться мясоперерабатывающий комбинат и кормовой завод. Да? И надеемся, что благодаря этому, может быть, мы в будущем иметь будем централизованный заготовитель, который у нас купит выше, чем себестоимость. Да?
и голову не будем думать, как перерабатывать, да, очень много там проблем, меркурий, убойный цех, это шкура наших, да, мы выбрасываем, так, и вообще, кроме переработки, еще стоит такой большой вопрос, это сбыт, да. А на нынешней ситуации, что мы делаем? Наши заготовители, которые в районах определены, покупают у нас 400 рублей, когда себестоимость 500 рублей у меня, например. У каждого производителя своя себестоимость. Если было бы у меня сельхозугодие, если я сам готовил бы сено, у меня себестоимость была бы 350 рублей. Да, тогда я 400 рублей, может быть, сдам. Но пока у меня себестоимость 500 рублей, а заготовитель хочет 400, в убыток себе, я начинаю искать другой рынок. Это мое право, да? Но право государства облегчить наш труд. Дальше сбыт. Когда мы говорим сбыт, опять же Меркурий встает, да? И по сути, вот талант должен быть. Да, мы, может быть, талантливые производители, да, но у нас нету крови торговца. Такое тоже бывает, это человеческий фактор. И государство может, если подумает, производство мы как-то сами решим, потому что мы это сознанно к этому шли, мы найдем. Государство должен думать централизованную переработку и сбыт. Тогда облегчило бы нам задачу, да? И вот здесь, ну, сегодня много говорили, что у нас раньше работал кожевенный завод, но благополучно он банкротился. И сейчас Сахабулт старается занимать. Мы знаем, у Сахабулта какое финансовое состояние не до наших кож, да? Поэтому мы все, вот сидящие здесь, после забоя мы шкуру выбрасываем. Просто так. Об этом должно государство подумать, потому что даже в нашем студенчестве Голландия 90% доходов получал от кожи коровы. Здесь это Голландия, которая до 10 тысяч тонн с головы, ну, с ураженной коровы надаивает. Тогда еще, вот, я в 90-м году учился в сельхозакадемии Иркутска, говорили, что Голландия 90% от кожи получает доход. Не зря, наверное, да? Поэтому производство я сказал, переработку сказал, сбыт тоже сказал, да? И что удивительно, еще в части налогообложения, да? Ну, сегодня мы здесь сидящие, кто-то получали грант начинающий фермер агростартап. Это очень хорошая программа, благодаря этому мы строимся, покупаем молодняк или КРС, или технику там и так далее, да? Но потом остаемся самим собой, да? Потому что я финансист-экономист и бухгалтер. Я, конечно, финансовой экономикой и бухгалтерией разберусь. Но я не зоотехник оказался и не ветеринар. Я вынужден сейчас азы прохожу и ветеринарии, и зоотехники, да. И по налогообложению тоже странная ситуация получается, оказывается. Если 2 года назад оформляли индивидуальное предприятие и 3 глава фермерского хозяйства, да, то сейчас, если пойдете регистрацию пройти, то оформляет только индивидуальное предприятие или крестьянское фермерское хозяйство. Крестьянское фермерское хозяйство – это юрлицо. То есть ты должен бухгалтерский баланс вести и так далее. А если выбираешь ИП, это физлицо. Но я вчера изучал грант на семейное хозяйство, фермерство, то есть. В будущем надеялся, что я буду развиваться благодаря этому гранту. Но я там увидел критерий, что написано ИП глава КФХ. То есть я уже не попадаю туда. Но я краем уши слышал, что готовится законопроект, что вернуть вот это. Да? Но когда вернут, может, у меня шансов в следующем году уже отпадет. Да? Еще что увидел.
Я очень надеялся, сегодня среди нас были бы представители Минсельхоза, которые вот разрабатывают эти нормативные акты, чтобы для них было. А сегодня мы оказались мы сами собой, и те люди, чиновники, которые облегчают нашу жизнь, среди нас не оказалось. Да? И сегодня я себе еще говорил, да? Говорил, что опять Степаневич поступает. Я не буду выступать, ничего не буду говорить, но получилось как получилось, опять что я выступаю. Да? Что я увидел в критериях? Обязательно должно быть 3 техники. Откуда у нас техники, если мы хотим на счет гранта купить техники? Там 10 баллов, уже выбрасываем. Пишут, собственно, должна быть земельная участок. Откуда? У нас денег еще нет, не развиваемся, поэтому грант хотим же. Тоже убираем. И так далее, и так далее. Критерий так сделан, как будто не для нас. Поэтому я надеюсь, что ответственные лица, которые нас сегодня собрали, сделают какую-нибудь резолюцию, чтобы наши чиновники услышали нас, чтобы в критериях тоже какие-то сделали изменения, дополнения и нас услышали. Да? И еще мне обидно, как бывшему чиновнику, как бывшему заместителю министра финансов, которые разрабатывали субсидию сельхозпроизводителям, оказывается, мы ИП, физические лица, ни рубля господдержка не получаем из бюджета. То есть сами предоставим, и в том числе и вы, который занимается табунным коневодством. И когда с высокой трибуны сегодня говорят 300 миллионов рублей для развития табунного коневодства, я посчитал, это 1500 на одну голову. 5000. Но это по факту дают. А так, в целом, если взять сколько голов у нас, ну, о чем говорить, да? И мы осознаем, что у нас, так как комбикормового завода нету, без представленности, видите, у нас себестоимость в любом случае заранее она высокая. Если говорим о зарплате, у нас даже минимум зарплаты 20 тысяч своим работникам платить нечем. Мы работаем на нескольких работах, оплатим. Конечно, придут только свои родные, дети, братья, да, если еще они есть. У некоторых даже этого нет. Поэтому привлекать на работу это тоже тяжело. Или сами мы работаем, да? Поэтому мы занимаемся очень благим делом, это мы однозначно знаем. Очень государство хочет нам помочь, но механизмы должны менять, и нас слушать должны реально сельхозтоваропроизводители. А так мы будем друг другу плакаться, говорить, и все это останется все равно на бумаге. И смотрите, когда вы берете постановление приказа Минсельхоза о выделении субсидий, читаете, вы сразу засыпаете же, да? Потому что даже я, который прекрасно знает бюджетный кодекс, и то мне непонятно. Они так тяжело пишут эти проект постановления, о том даже не знаем, какие документы готовить, как подавать. Лучше спать, да? Поэтому я очень надеюсь, что нас когда-нибудь услышат и облегчат наш труд, и нас услышат. И однозначно мы поймем, что да, реально поддержка идет. И не зря все-таки птицефабрику поддержка идет. Но нам, которые на земле мы сельхозтовары, поддержки нет. Это так же? Это так. И когда мы обращаемся в Минсельхоз, они что говорят? А вы же знали, вы же шли этому бизнесу, вы же риски читали, риски знали, это ваша головная боль. Да, головная боль наша, но мы должны эти вопросы решать. Спасибо. Все, да.
Hılgıları ehimden hayata bakılır. Bu manda sentralde uluslararası hılgı giden diye tuha olur. Elbette. Dahanan battı. Lütçe bu kutu uluslar gondaca çok süten. Olur herkes yakınada hepti. Törüt sılgı bu onta kelbite olur. Emin önüme geçmektim mi? Mi hılgım törde kutu. Balarga balkontanı vuran ondan öyle kanada. Da bu kolu bura urut. Tabii man hırganeller ete. Urut ko teknemen hebeske teknemen diye. Tuğda hangamay batı bu dedi. Teptörü var ama kol bu hokayın diyorlar o patata bilgen. Kollektivizasyon kokos ko batakta da o. Şimdi kol bura bu gruplarga araran kol bura bu tanıyıptar yine olur yaktırnada kayaktırnada. Ortamda bu institutlar akademiyet uçonaydır. Ondan öyle doğru. İltümün emirin ölületin. Bir gün de tahaddullah dedi bu. Bu kolu buraya bu fotoğrafı aydaran turuk dedi. Yok kaçtı dedi. Subsidiye dedi. Vallahi übü körüyor kandığı yıkama onları. Ne yapayım? Oton da bir hikayet iyi de muzustarga bolan kalaşçıdır. Bu tuydu. Naha bunu belki. Hep kattileri de tuğak. Hıgıttan alıda borluluk yönü böyle diringeten jongo tiriye diye. Kolura tuğla koşkan binazılar tiriye oraya da hayır eter. Bilim bir hikayet okudu tuğa bir taharan mandikillerin sınılan körübü. Bu battı taharan rahokudan bir Taksir bapuru hor bolatan zeminde kodeska ular trikilder yakalada bulu. İltümen ülelatin ve hayatitin kildeddin. Eteller bu Yuçalar olur ahidleretten, yürüngülitten, mirnetten arıçak da itine geçiyle, bütün hokonga etiyle kirelediler. Bu bir hekaba hakalaktan Allah'a bayak diler. Ta vakti ertahen ya kolur marine bir hükmetler. Ta kolurati borusuydu ki takatın soğuk kurtağı hayda öyle yerim bırakır. Bu onu bili gömü köyümü hetere ölbaka takar kadir. Onun halgimi var ni hep. Ta gittik ta gördü yakınada. Ta ondan şu tasbih halgımı takayata. O günün baran arahına kol sabit kol dinler bir nahal benere bu. Etnemi körü kanadı bu. Oltular hır dönel bete diye. Tamam onluk da bulun sen. Onluk kabul tehliye medeste. Ta ondan bu tema kolları manne borusuydu getemin hep de. Sahne ki beyin bayın dolu bete hep bolların bete ayağın itinlerin bete böyle tak bulacaklar. Ondan ben bu telefona kayıtlı atındım geldi. Ben kolbura bir henki hindüleyden doğru. Öyle diyecek dedim. Ol göndürüm ben kamnası yaktın nerede? Bu onu bulukta. Doktor hep bir heveske bir emer giyim mi? Nahan doktor oppodu masbadın tiye bitiyor olok. Baratın çepçeti baratın bu kaçta köründe naydar bat etti bir de. İnternette akademическая суаттаандар оңолуктарнады. Бага билеатти. Тыга хайсты батер кас миллиард көрүлө дийлер. 15 bile. Онтуга хайта тырылларын билеаттым. Bu pura sinnahdar. Андрей Михайлович Находкин, он постоянно комитетный тутуга 2 milyon yakın batakları batırdı televizyonda. İhtiyaç Hediye de kolu buraya başını çok hediye kanadı. Sağlamandık. Popoluşka. Taklasa büyük bir betak gitti sistemi. Sonra kolu buraya tabii öyle bitne de tehim bir Alexander Pavlovski'nin taksan popolu oldu. Kolu buraya bir daha jönde hep bile hadi popolay. Ondan doğru jönde. Bir beter. Doğru jönde bir betak. O kolu buraya Ali çeteye kolu buraya kırık Hristiyan kafası var abi.
Otomin bir yakın. Kahve bulduğun, tuğuk bulduğun, bunlar nar öttöğün de öttöğün diye. Tüküktüğe gitti. Ondan öttöğün değil, en bu hılgını Irak teyden tahara diyeyim bollakana, onu tuhan evet öpülür gevet tahana vurdu onunla, hubayı tahara bollakana. Öttöğün. Ol tuhanar bollakana. O da kanır o kışta helge baranın öttöğünün de tuhanani. O bağırır bollakın tuğa. Öttöğün diye bakıyoruz, ayandağını hılgını Irak meşçiliğine taharaga, hubayı hüyühüne bulur, hukukulüne, Irak meşçiliğine taharaga öttöğün bakıyoruz. Onda bileyim ki hiberete kahve öttöğün. Ol kanır Hübbe gösterge barmak tavatta kayava kolakanın onu öttöğünün o baharı var tabii diye sorulur bir tane. Bu bağı yüksedim. Ha kolabora evde kova gösterdi. Onun iti barada tek ol bay vallahi bilenler hepti. Bu Arturiano işte bu olatlar bara bilenler. Öttöğünün bu proskolla dağını onu tuhanarı bu neremin kayı. Onun da bu yıl ottağı sirim onu otturur bula. Kayda onu öt yok neydi? O bir şeyler bunlar. Onun bollağına öttöğünün bu proskolda dağını olata ol siri tuhanarıvın hılgını tastan teytarevin eveder hühüt naha ol tepser bolan onun bir huvay hühü takkarete bir hokosur bu levi canlar. Ol bu prohonan kaylıkta onu kayda kihi var öttöğün. Ol buraya öttöğün huak diyecek. Moda bola prosu tüktüğü kurduk hepti. Öttöğün bu prohu da dağını bu prostu vakta hılgını rakta hararga den. Onu tuhanarga den. Evet, onunla takın ottu oka dem. Hitten bana ottur evde. Коренное улучшение. Ha, korunduğu uluşayın lugop de. Onda kayıta ağa barı öttöğün kolu da kolu hep. Niye? İtindik bu profesör olur. Kanate, sen kayısı var ya sitem bat. Ne kaçtı var? Onun bollağına en kayan dağını hılgın hem bir kanata hareket daha kolu bat. O men kolabora men itnek seri oldu. Kırgam bu hafta bir serim kırgas. Ola kırgas bir hene. Ken hatta kolu bu oy ben nakımda çevike varıp yok hafta. Onu da kana bu men halas çevike onu okan. Bu onu bir geri var da koyuşke. Tot onu öttü hire huva gata öttöğün yine. Bu kolabora men bu koltukları bu Men öttöğünü hövülübüt. Olunlu bulukta onun var onunla tuğra taharan meçeter onunla eviter ıra herke takkangın ottur onu tuhanar bolak edi öttöğün nade. Biller bu böyle. Biller koyte. he onu kolabora bir var manda bu tur anyu körülür. Peki ha arka bir cevap oldu. Bakın barı. Üle Bu mene öttöğün degine sığır diye bepine. Nade kınan varan. Bugün kepsetti bitti. Hölgene giren bana. Kolabora hılgını tahariyeti ondan hılgını tahariyeti ondan bitti ki yalan bana. Güler kudu isterdi. Derevinetten min taharatı beğenmekti. Ben hılgıla atarım. Bu kedi taharatı huvan suyunu. Bir de van nepitlerin barı güler ki hukuki hitti. Onda bana bir de her kıya ayakta kavanalar. Tarihı baştan bir yakından aldım. Minemi hübbetçer gılapın hıgıda hukuki bulmadı bu ne? Onda bir de hıgıda hukuki kolu hıppılar. İşte. Kayıta. Onun bollağına kürülehen bu kura durmadı hepti. Kürülehen kayan dağını hılgını taharar bollağından kürülehen übülehen bolukta. Doğuan tığınçağa kürülehen olak kıra. Doğuan tığınçağa kim dağını kürüdük var. Ayçıda tutturayım da doğuan tığınçağa maham da huası hepti. şepkeden maham hoş ne kalıcı. Masket da huası. Ulada atın materyalime boruluğa doğu ve tuara var bulukta. Bar mahı ise ıların yarafan. Iların öse öğrenin. Hayır otura bahar bolar atıra baba. Kolabora kaydaklarla yani görüyordu. Hidinlik bu profesör gepset yakanada. Onda keyin haqdarıgın nakını o bar ayakkattan olan nihan hep. Ondan bak. Barbalanne bu profesör dururuk tapı bir hepti. Onda bir hangardaştı kaçı tağlık ne bepide. Onda hılgı halata bu bihivi enerji absolut barığı yok. Men hılgılanamın barığı bu ne diyor? Kuruk kıtarıyla kuruk keheller, kuruk hüteller kullanmakta bir hasta kıyıp olan buyurdan hem bir o hükesi hılgını iyi değil mi?
Олора. Онна кылгытан ена хуакки ол абсолютно колулдуран атык. Үлеләби дереки, тута каба хедерки, ол калгатын беле. Ол кейтилин исякна. Онда ол үлебай тоқтары нада толка. Эне колора халкы база тегене телен хәптә мен бу кайстаба кан яхбет дип битим. Баратын би халыгына көрмен ди. Ол кандара бу колора кечек эймәтанда урахыкка багар гаражта баник так булды. Оттанда бу икки түгөр баны 15 километр барар боллакмына да. Онда бит угун банига гарахана. Күлө каха бар бу. Күлө хана кыланы. Махалыктан олар мидем бу пору турасамын сылгыны тахаттыра хада дип нәлеккә. Онда халкы тонканы билген әйе, ари критерийлерне олартлар багала. Касыр километр гидем болду багакта. Hüzmet ağanan mı diyeyim? Вот. Онда тунан бу биге амуру бала хаттан мен 16 калавыты болдай орскоста. Вот дигенен болгана токут бәбисидер баллар. Жол хидер өттөн дигенен ситте болгон кандай болду же өттөн бит ону коханаттан. Өттөн тухада. Эһи болла лыбыттагын ол кандыр бараммы тына баа тен алабыз. Онно эти мобильне таратты терен онно кепнеге лам берен. Онно кыры бар. Онно күрүе качыдын көрөтө. Ол 1 миллиард кетен алды. Ол онно 1 миллиард ол кособой канарга хайханада. Эти имтистер деметинде хакас. Билин бит тапты Эме бейде маннык шилес ба ona hajipit. Halıyıbıt ona ehenge. Bilin var huwa qalbut teletip melerasere qaldı. Behi uluska var, onun hakkında ulusaga ballar bu. Kırala. Oluru teknikalan sevilen bahana oturar kınay övakaşını körör ki yakıncık tatu halak bu. Onunla nereye kanadı, onunla opsiyonel demin var. Ondan bu акционерное общество тери, конечно, еще это. Мен маны более Николаевич Турора Бапурон раб Турор Бутаратта. Мы мандык хайдар мандык шибат систематно оркестрка кат бинdik экот харин куду боллагана. Жиритен шөйдүк жиритен барам. Жиритен барам буту халак болунча. Первичный структура барлыгына. Жон жинакти бенрен истиреттен өйдөн кирер булдыктырына. Онда кал бизди нехелек баалыкырын деп бетнеси келдер ханат хэмди. Nehile ulun balıkları bodak, nehile balıkları bilenler. Töhe ki ınağa kıtaravatan, ınağa kelbetan bihi bilen olur o septi. Ondan sümin biri dilakman. Bir popur olmanı sığanı okunan baran etiyakın baran. Üyütü töre öbü derin hakkı beri kanat hepti. Peki, kandıgara hıp baranı huruyan baran, topse bulan köre ot hepti. Onu diğinden açıyor kolok diyen top körüldü. Bulan yen Olata min tuaqta hüsün akfıttan alıvan buna türe kolan hetron aktarıyor. Ol hetron aktarıyor min kolan böyle. Fokur deyim bu. Elgin yükü kahamatları öyle terehine kayısını yuttular. O bakanlı kahamat. Ana turan eti kemeden eten harda kılkı töveti veremeye tövaba bir yakah. Mine de durun. Wayne de durun. Tövaba bir yakah. Toli de kana. Sebebim bu yani. Bu tavarı sepkete kontrol etmek. Nehirlik bahalıga kontrol har onda. Uyban mariyemi kontrol halı. Bu ki hümenin Allah'ını bilenler. Ama gitarlar. İban onu mariye vallahi. Afşeşmenin kontrolü olun. Ordurgahı haka hama ordurgah. Tuğa idete ordurgahı. Rakiller. Eller kandağı o bilirleri yıldılar diye. Bugün öyle aldı. Bo. En bir yerden Осталбаны бит үгнен хобби yok hep bunlar. Kolbureti çok ilgili bileti pazar çok ilgili. Evet indikleri gene bir kalıyor kanadı. Gidiyor hep. Bu olur olur katilleri yakanadı. Kolbure kıncık bir bu elbak şöyle stadyondur indikleri mahogura. Masta bu. Bir kolbure mehakalas kavu. şunda var bakın diyorlar. Hani bunlara Lütfen cevaplayın Nikolaş. Evet. Даравалар, мен Стручкова Екатерина Ивановна Намулугуттан Академия наук стратегическая сессияға сылгыба прогугар келен кыттахыджабыт. Бөхірдақ
интерехine tümsü bola turar diyen sen alıbıt. Ben orada geti пока bukenlerge выступай davut Jonnorton Академия өлөһөтө Пудов выступление тесергетип именно бу сакасылгыта философская хабарнактык кепсенне кылгаскынан баран үс кохана оннук онуттан бу тема хүрдәр дерин диханыбын кен кабаннак уна кас бирди сака кехетин тарыер кини өйүн санатын бу пөжона бихеге пехайствотан производство эре курдук основном көрөр боллакпытна бу вопрос дерин исханнак уна бихат тесиригер бу мандык вопрос өссө тениен Жомутор сергебитиге тарқанары олар ден бәйім баға ханабын етебіт. Мақтау. Етемінде. Мен әйге бағаны қайыстыва көмілі әчетебін. Бей қайсы өтін Прокопия Михаил Михайловичтен балтым ола халайыр. Онытын основном ведикначы, көрачы, хыджачы мен хылгыхытынан болабын. Онна... Как зовут, не сказали? Мен Бағлаев Василий Павлович демін. Тоннур кабеллеринен кымыс байбал дейін. Оны кымыс оңырытынан желіктім өтім жеңінен ыратта. Аспытия ағауыны сылларғар тан онына Советская Союзадағына әлбақ бейіні көңілләветтір еті. Онына бейді ақпен оны күхінлері ұғамын оғытын саңа жыл кәнеттен тұттыр еті. Онтан кірі-кірілан әбен кәлен осколы олырғар күміс ехердер бұл бұтын өте дұробелері қатшақта олырға, бұхылары ұлыры олырға ехерден бұры олан көріппет онына күміс іспеті олыр туықтара манту бұхылары көнен қалыр еті. Онтан халғы жауы жарық Кынамын күн баччатыгардылы биегірбін, күміс оңырырбын, әспәққа хайжабын. Үйәбілігі олар өрдәқпіна санаторийдарға, туып больницаларға, мағынларға келдерін тұттырар етім. Онтан бұл 12-17 ғылаққа Владимир Леонид Николаевич Егісқаға үлелі олырын ұстенлері практикаға өретек біт, биегінері өретек біт. Кәлдебетін өбілі әмін оны тапсылын ден, мұны кәнкәме үрағар туық Егісқаға базата тірілдендер ереті. Оны 200 чата балағата Онна сүйбәттіс біліскай тұраққа ұнақ сөйләқ, онна тапсылын ден кәнкәмәддігер хылғы базатын тәрінеққа ден онтан тақса хылғылақтырды. Онтан опсенан сылғы итетер проблема ден бұл хылгыттарға арендаға хер ұлан оны итер боллақтырына тұтылы баттен пуындар бағалар әбет. Қолы бір бейге үз қатыңға сер арендаға олар бұд 2 сыл бұтын 5 ғылынан ұғатанлар бұйыл 10 сыл бұд.
ikkite uhattılar. Üseyim bollağına surukutun halkı onar bakput bu teritoriya köngüle huak tutu put diyen bollar. Onu indikat terese kaydak balıhınya bolların ejdevetim. Bu jinginen hılgı bazıtırı arayındağa dağını her uçastağılar bollakka tığ kayısı batır kaydak tutu bakka kehi kayısı batırından hatan hana vapın önceden kolubur men problemalarından bir kayısı problemalarına kurduk olur. Onu ve hatta eybil hukuk bollağına cevabı kaydak bolları bilibet. Onu Gopsaynan bu bihigi hılgıhıttar bilir bitin ıhat yaqtaqbıt. Onu kımısın oruqtaqbıt. Toğuz etakka bu uyağa İngiliz ırı boğa keler. Onu emtirge bihigi hamay bulur gattan kımıhı ehemmet tübürküles ırıttan basqılın müput. Ona atın tüңa is ırılarıttan bulur emteneretiler. Bu anıgı üyağa emye onluk kımıhın oran yer bollaqpına bihi haqalar durba yovut arı tupsu ona girip kengen oçalır bat bulu tebit. Den bağahana laqpın. Onun bu hılgı biyeğinigar gozdarısıvennay üddüket tütten üçvey öybil nada subsidiyenin körüqqanada bir kemge biyeği ütüger subsidiye körühe cıvıttır ondan ol uhavatağa eğiliyet berildi bu buta. Onu her güten kayan dağını bu biyeğinin hağılır keme keddite kelle dihanıgın. Men Sidorov Viktor Semyonovичтен кенкемага сылгытынан үлелейбин. Onu үлелейбитим 15 yıl bolla. Üsördäkpin. Bu bugün şübbe Хәтине hürbek kegen bu Akademiya Nauk yeter. Sılgıtları ученыйдарын уньян bu strat sessiyeden bolan hasta. Sılgını yörden iti teskillerden bu poroskata ken Yülehi inniki kayda goleli bitten kayıskaları bahari bolla. Onu sanat astagıta. Ondan kim 90'ların baratını etine hata tut. Ama bu etiler bit правительство iltümen doktorgar tiyaktara görülerger. Ondan Brostoy sılgıhıt kiyaka inginen bolanıta kini problemaların ılcar bu prosların ırıtıhan tan septak saydı kayıskalarına toңu ruhtıra diyen edenebit bu üleli hıcırcanlar te kılgıstığa takat edinlik